V sklopu tridnevne konference in srečanja Evropske mreže za preventivo kajenja, ki letos poteka v naši državi in katere soorganizator je tudi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, so svoje izkušnje in poglede na perečo problematiko rabe tobačnih izdelkov predstavili različni predstavniki strokovne javnosti in nevladnih organizacij. V tej ključni fazi odločanja o implementaciji evropske direktive, se pravi vzpostavljanja naše nove tobačne zakonodaje, se nam zdi ključno, da se ta konferenca dogaja prav v tem času, da na nek način lahko tudi skušamo malo pritisniti oziroma osvestiti, informirati medije, malo tudi pritisniti na odločevalce, ki bi lahko bili okoli tega področja seveda že zdavnaj enotni, pa očitno še niso. When we decided to organize our network meeting in Slovenia, we knew that this will be a very important moment for Slovenia. We knew that the law will be in the parliament. So we decided to come here with our colleagues, experts from around Europe and around the world. We are here almost 100 people from 30 countries to support you and to send a very strong message to Slovenian politicians, to Slovenian public, that this directive is a very important directive. It's of course also connected with the Framework Convention on Tobacco Control, the international treaty that Slovenia ratified. And it's important because it's maybe a unique moment when you have the opportunity to really take strong measures for tobacco control. 3. aprila 2014 je na ravni Evropske unije začela veljati nova direktiva o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na proizvodnjo, predstavitve in prodajo tobačnih izdelkov. Direktiva med drugim zavezuje članice Evropske unije k večji skrbi za zdravje na področju rabe tobaka. Predvsem, ko gre za mlade ter ostali ranljivi del populacije. S tem namenom je bil pripravljen nov zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki pa je še v fazi intenzivnih pogajanj. Prinaša namreč velike spremembe glede na dosedanjo zakonodajo z tega področja. Direktiva je zavezujoča, tako da tukaj o tem ne bi govorila. Tisto, kar pa je dodatno, to je enotna embalaža, licenciranje tobačnih izdelkov oziroma podeljevanje dovoljenj za prodajo tobaka in pa seveda tobačni cent oziroma namenski cent za preventivo, za preprečevanje kajenja tobaka. Pri teh stvarih ne odstopamo. Smo seveda pod velikim pritiskom in določene stvari bomo morali mogoče nekoliko prilagoditi, vendar so to tiste 3 glavne stvari, za katere se ministrica zavzema in mislim, da od njih ne bo odstopila. Jaz mislim, da trenutno je koalicija, vsaj tako našimi neformalnimi pogovori, nagnjena k sprejemu tega zakona, lahko rečem tudi nekatere opozicijske stranke, lahko pa tudi rečem nekatere stranke, ki so bile v prejšnjih vladah, ki so tudi sprejele trše zakone, mislim, da ne bojo nasprotovali logičnim zakonom. Tako da vse, kar nam bo uspelo pravočasno pripeljati v parlament in kar ne bo uspela trgovinska, obrtna zbornica, ameriška gospodarska zbornica zlobirati do te stopnje, da se bo že v parlamentu nižji in slabši zakon prišel, mislim, da je lahko zmaga za nas, ker parlament v nobenem parlamentu se ne bo dvignil roke proti zdravju mladih, otrok, proti javnemu zdravju celotnega prebivalstva. Uvedba tobačnega centa, nove namenske oblike trošarine, pomenijo ključni vir finančnih sredstev, ki se lahko porabljajo za preventivo kajenja in zmanjšanje bolezni, ki jih kajenje povzroča. Prihodki iz naslova teh dajatev bi se stekali v tako imenovani tobačni sklad, upravljalo bi ga Ministrstvo za zdravje. In kje so pogajanja najbolj intenzivna? Recimo pri licencah, kakšen bo znesek licence, na koliko let se bo podeljevala, pri namenskem centu, kako bo to dejansko v resnici izgledalo. Vsekakor mora biti nov denar namenjen preventivi. Gre predvsem za to, da Ministrstvo za finance meni, da bi z zvišanjem cene tobačnih izdelkov pomembno vplivali na prilive. Danes imamo na Ministrstvu za zdravje skupaj s financami sestanek, kjer imamo tuje
strokovnjake Svetovne zdravstvene organizacije in bomo razpravljali prav o tem, kaj pravzaprav zvišanje cene tobačnih izdelkov pomeni za prilive, ali je res, da bodo prilivi pomembno zmanjšani, kar se v drugih državah ni zgodilo, ali pa je Slovenija tako kot vse druge države in bo povečanje cene samo vplivalo na manjše število kadilcev in manj pokajenih cigaret, ne pa tudi dramatično na prilive. In countries that have very high taxes, for instance in the UK, this is a country where there is the least illicit trade. And this example of the UK is true around the world. If you have high taxes, that does not mean that it will be high illicit trade. In fact, very often it's low illicit trade. That can be verified. I can give you some data on this. What causes illicit trade is actually international weak border control, and this is why we need the ratification of illicit trade protocol, and we need to have a good tracking and tracing system in Europe, which would be compatible with the rest of the world. The fact is that indeed there are some problems which have got to do with border control. Whether the price is very high in a country will have no impact whatsoever on actually the level of illicit trade. And also, by the way, in Slovenia, the level of illicit trade is not higher. If you put the tax up, it will not increase it. This is what the tobacco industry says. What I'm saying, and I have evidence, is that it doesn't happen. It doesn't happen in the rest of the world. And what we see is higher taxes, higher countries who have higher taxes, it increases government's revenue because tobacco is inelastic, it reduces consumption in young people, and it does not cause illicit trade. This is an argument which is fueled by the tobacco industry. What I would say is look at the evidence and do not believe the evidence of the tobacco industry. They are lying. The decisions and all the policy decisions are based on science and have to be based on science. And for the aspects that were talked about beforehand by the previous speakers, plain packaging, taxation, and the science behind the Tobacco Products Directive, there's evidence. And as a clinician and someone who's also involved in public health, when there's evidence, you can make proper decisions. And there is the evidence and sufficient evidence for plain packaging and for taxation. Population support for increased taxation in the European Union is approximately around 55-60% for an increase in tax. It's higher, the percentage of support, in Slovenia. The population, Slovenia actually supports higher the notion of an increase in taxation than the average European population, which is good. And the percentage is even higher among non-smokers. And research has indicated that these percentages are even much higher if you say specifically, if I increase 50 cents, €1, tobacco tax for a tobacco product, but the tobacco tax does go to a specific activity, healthcare, education, schools, prevention, tobacco prevention, then the population support and of course political support is even stronger. Tobačni izdelki s svojim privlačnim in inovativnim grafičnim izgledom ter napisi kot so light ali napisi, ki sporočajo, da je v njihovih izdelkih malo škodljivih snovi, želijo pritegniti predvsem mlade. Slovenija želi z uvedbo enotne embalaže za tobačne izdelke to preprečiti. Yes, we know that there are many interventions which are important in tobacco control. And plain packaging is the latest, and it is a very powerful tool. And we know that because the tobacco industry is opposing it so strongly. We know they are lobbying heavily all over Europe to prevent it. Ireland has passed the legislation and are going to implement it, and the date has been established as May next year. It will help because we know all of the research that we've done, and we've done some research in Ireland on this to show that the packs are unattractive. We also know that they are the last way that the tobacco industry can advertise in our countries. So it will deprive them of the chance to advertise. They are less attractive and will affect children in particular. And they will not have this fallacy of differentiating between good and less good cigarettes or high quality. There are no high quality cigarettes, they all kill. And this
packaging which reduces them all to the same will show that and show that the inside is the killer, outside is the photograph of what they do. Za tobačno industrijo je sprejemanje tako pomembnega zakona o rabi tobaka, kot je trenutno pripravljen za Slovenijo, izjemno pomemben proces, ki neposredno in ključno posega v njeno delovanje. Od tod pritiski strani tobačnih lobijev. Izpostavljeni smo izjemnemu lobiranju, ne sicer direktno na Ministrstvu za zdravje, vi morda ne veste, ampak okvirna konvencija za nadzor nad tobakom prepoveduje vsako sodelovanje z tobačno industrijo pri pripravi zakona in tudi z lobisti tobačne industrije, vendar so seveda lobisti, ki so tudi znani, danes so bili večkrat omenjani, naslavljajo poslance vsakega posebej, stranke vsakega posebej, tudi uradnike na različnih ministrstvih, to je znano in se ve, na nas se obračajo od trgovinske zbornice do tudi ameriške trgovinske zbornice. Imeli smo velik pritisk tudi drugih držav, recimo Portugalske, Poljske in še nekaterih držav, ki so nam blokirali uvedbo zakonodaje. Smo morali odgovoriti komisiji na določena vprašanja in smo obranili, ampak to je zavleklo proces za 3 mesece. Absolutno je zdravje vsakega posameznika in svoje populacije kot celoto nad vsem, se pravi, nad tem, da je neka znamka, nad prodajo, nad vsem tem zadevam. Tobačna industrija seveda je pa tukaj tista, ki služi s temi zadevami in jaz sem se borila za vsako stvar, ki je možno, da bi ta posel ostal. In jasno je tudi nekaj, da za vsakega umrlega kadilca potrebuje vsaj enega novega, da gre posel dalje. I think our advantage is that we know when people are being lobbied, that we know who is doing the lobbying and we know who is responding to their efforts. And this is against the people. And when the people know that the very people they trust and elect are not there for their good, that can only do them harm in the long term. So in a small country, if you do the right thing, and you tell the people that you're doing the right thing, and you expose the people who are not doing the right thing, and those who support them, then in the long term, that has got to be good and easy. Nevladne organizacije že vrsto let igrajo pomembno vlogo pri osveščanju o škodljivosti uporabe tobaka ter pri podpori zakonodajnih procesov, povezanih z omejevanjem rabe tobaka. Nam je glavna skrb izboljšanje preventive, ker samo z izboljšanjem preventive se ne bomo rabili toliko ukvarjati za kurativo. Trenutno, kot je bilo povedano, približno 97% v Evropski uniji se sredstev potroši za kurativo, samo 3% za preventivo. Nam ni jasno, kako da je temu tako. Naša funkcija, kjer mi vidimo svojo funkcijo oziroma kjer vidimo neke sorte prihodnost, je povezovanje med nevladnimi organizacijami, se pravi povezovanje na vseh nivojih, informiranje javnosti, osveščanje, vključevanje javnosti, vključevanje seveda tudi medijev v ta proces osveščanja in obveščanja. Tu se nam zdi naša vloga ključna, seveda potem tudi povezovanje navzven oziroma povezovanje v evropskem prostoru. Mi smo člani NESP, ki je danes tudi organizator, to je trenutno največja evropska nevladna organizacija oziroma mreža nevladnih organizacij na področju tobačne preventive in zmanjševanja rabe tobaka. Tako da smo na nek način tudi hvaležni, da so nas prosili za pomoč pri organizaciji in seveda, da so tukaj prisotni vsi ti ljudje in gostje, ki pač so. Moram povedati, da smo vključeni tudi v Evropsko European Public Health Association, potem UICC, ki se ukvarja predvsem z področjem raka oziroma z tem aspektom povezovanja, seveda za nas tudi z področjem rabe tobaka, ki vemo, da je en ključni faktorjev za nastanek rakastih obolenj. Nas seveda zanima širša slika in tudi posledice vsega tega, posledice zmanjšanja prodaje v primeru dviga cen tobačnih izdelkov pomenijo za nas tudi zmanjšanje porabe tobaka in seveda zmanjševanje škode povzročene strani uporabe tobačnih izdelkov. To je nam najpomembneje in želimo si to sporočilo prenesti tudi na ostale nivoje.